Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundure muri Uganda. Kiliziya Gatolika muri Uganda yahinduye uburyo bwo kwizihiza umunsi wabo Imana uyu mwaka kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditsweho kugira ngo ibirori bikomeye bisanzwe bibera i Namugongo Catholic Shrine bizakomeze. Ibikorwa bizabera mu madiyoseze n'amaparuwasi hirya hino mu gihugu. Icyemezo cyafashwe nyuma y'ubuyobozi bwa Uganda buhagaritse urugendo runini rw'abasura ahasengerwa i Namugongo kubera ubwoba bw'uko Ebola yakwirakwira. Kiliziya yasabye abayoboke gukurikiza amabwiriza y'ubuzima no gukomeza gusengera igihugu n'abarwaye. Byari biteganyijwe ko diyoseze ya Kasese ariyo yari kuzayobora ibirori by'uyu mwaka biba tariki 3 kwezi kwa gatandatu, ariko bizakira kandi yari by'umwaka utaha. Uyu munsi wizihizwa buri tariki 3 Kamena, hibuka abakirisitu 45 bishwe hagati y'I1945 n'I1947 ku butegetsi bwa Kabaka Mwanga wa kabiri, kandi rumwe mu minsi binini idini muri Afurika. Hanyuma abanyamakuru n'imiryango irengera uburenganzira bw'itangazamakuru mu Uganda bakiriye neza ariko bitonze isezerano rya perezida mushya w'inteko ishinga amategeko Jacob Maxons Obote wavuze ko azubaka umubano ushingiye ku mucyo no gukorana neza n'itangazamakuru. Mu ijambo rye rya mbere nyuma yo gutererwa ku buri nteko ishinga amategeko ya Uganda yavuze ko itangazamakuru bitagomba gufatwa nk'umwanzi, ahubwo ko ari inkingi y'ingenzi mu gutuma abayobozi babazwa inshingano no guha abaturage amakuru. Abenshi bayibonye nk'impinduka nyuma y'imyaka y'umwuka mubi hagati y'itangazamakuru n'inteko ishinga amategeko, cyane cyane ku butegetsi bwa Anita Yamonge. Joseph Beyanga yavuze ko amagambo y'Obote atanga icyizere, ariko ashimangira ko ikizagaragaza impinduka nyazo ari ibikorwa. Yibukije ko Uganda yakomeje kugabanuka ku rutonde rw'isanzure bw'itangazamakuru mu myaka ishize. Ku rundi ruhande, Ibrahim Semujunganda uyahoze ari depite n'umunyamakuru yavuze ko amakimbirane hagati y'abanyapolitiki n'abanyamakuru adashobora kubura mu gihe itangazamakuru rikora akazi ko gukurikirana no kubaza abayobozi ibyo bakora. Igaragaje gushidikanya ku rwego impinduka zishobora kugeraho. Narahanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe kuva mu gitondo cyo kuwa gatatu uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi turi kuberamo imirwano ikaze ihanganije ry'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za FCM23. Muri iyi mirwano iri kubera mu ntera y'ibimetero birerwa muri 30 uvuye muri santere ya Rubaya, ingabo za leta zigufashwa n'imitwe wa Zalendo irimo Nyatura n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ntiharamenyekana uruhande rwatangije imirwano cyangwa se uri kwitwara neza, ariko abaturage bamaze igihe kirenga icyumweru bahungire batekereza ko batekanye bo barakomeza kuzinga utwangushye bava mu ngo zabo. Kuva mu gitondo cyo kuwa kabiri kugeza mu masaha y'igicamunsi, FCM23 yambuye ingabo za leta ya Kongo Kinshasa uduce twinshi mu gihe zasatiraga Rubaya turimo Bukinanyana, Gasenyi, Runigi, Karunga, Bushiha, Nkokwe, Nyakigano, Mushebere na Kavuta. Umuturage utuye hafi ya Rubaya yavuze ati imirwano yari yasatiriye cyane Rubaya kuva ku Baporo kugeza ku Kanyaru. Twumvaga amakompara n'urusaku rw'imbunda nini, abaturage bishe mu ngo zabo, abandi bahungiraho batekereza ko batekanye. Undi muturage yatangaje ko nyuma y'imirwano yabaye ku itariki ya 23 Gicurasi yabonye abarwanyi ba Zalendo basubira inyuma berekeza mu gace ka Kibabi mu ntara y'ibirometero 15 uvuye muri Rubaya. Ingabo za leta ya Kongo zapfuje benshi bw'imirwano yabaga zitakaza n'ibikoresho bitandukanye birimo imbunda nini n'intoya, ariko imibare ntiratangazwa. Bamwe mu barwanyi bo muri Zalendo bari batangaje ko ari mu ntara y'ibirometero 5 berekeza muri Rubaya. Akwirakwira ibindi bibuha bivuga ko bari bamaze kugera muri iki gice gikungaye ku mabuye y'agaciro ya Koruta. Umuyobozi wa teritwari ya Masisi washyizweho FCM23 Emmanuel Ndizeye Rutebuka yasuye abatuye muri santere ya kuwa kabiri abamenyesha ko ingabo za leta ya Kongo zitazigera ziyafata. Ndizeye kandi yasabye abaturage muri Rubaya gukora n'inzego za FCM23 kugira ngo bafatanye kubungabunga umutekano wabo n'imitungo yabo, kandi bakomeze ibikorwa bibateza imbere nta nkomyi. Byagaragaye ko nubwo imirwano imaze iminsi ibera mu bice bitari kure cyane ya Rubaya, abaturage babo bari bakomeje kurwa birimo ubucuruzi, gutwara abagenzi kuri moto ndetse n'ubwubatsi. Ndizeye avuga ko ari ikimenyetso cy'uko bizeye umutekano. Rubagenzurwa FCM23 kuva muri Gicurasi mu myaka 2 ishize. Leta ya Kongo ifata kwitakaza nk'igihombo gikomeye kuko 15% bya Koruta yoherezwa ku isoko mpuzamahanga icukurwa mu birombe by'Irubaya. Mabwire kandi ko bashinzwe ubuzima muri Kongo Kinshasa bavuze ko abantu bagera ku 1000 bagaragaza ibimenyetso bisa n'ibya Ebola, ariko kugeza ubu abamaze kwemezwa n'ibizamini byo muri laboratoire ko bayanduye ari 101. Abayobozi bavuga ko ibizamini bigikomeje gukorwa, kandi hagati ya 30 na 35% by'ibipimo bifatwa bigaragaza ko abantu banduye. Iki kibazo cyanateye impungenge kubera umubare w'abapfa. Bavuga ko abantu bagera kuri 220 bakeka ko bishwe nacyo, ariko abantu 17 gusa nibi bizamini byo muri laboratoire byemeje ko bishwe na Ebola. Ibi byerekana ko hakiri icyo hagati y'imibare ikekwa n'iyamaze kwemezwa. Ikibazo gikomeye ni ugukurikirana abantu bahuye cyangwa se bakoranye n'abanduye. Abantu bagera ku 3600 bamaze kumenyekana ko bahuye n'abanduye, kandi bari gukurikiranwa cyane. Harimo abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura nk'abo miryango yitaye ku barwayi cyangwa se yabacumbikiye, n'abandi bahuye n'abanduye mu gihe gitoya. Kugeza ubu nta rimwe muri bugaragaza ibimenyetso by'uburwayi, ariko bose bari gukurikiranwa. Hagati abo barwayi bagera hafi kuri 130 bari kuvurirwa ku bitaro bahabwa ubuvuzi bwo kugabanya ubukana bw'indwara no kubafasha koroherwa, kubera ko kugeza ubu nta muti wihariye wa Ebola urashyirwa ku rwego rwo gukoreshwa ku buryo busesuye. Ariko abatetsi bavuze ko hari imiti yo kugeragezwa, harimo umuti wo mu bwoko bwa monoclonal antibody wakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushobora gutangira gukoreshwa vuba mu igeragezwa ku barwayi. Iki kibazo kigaragaza
kugaragara cyane mu ntara eshatu za Kongo arizo Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abategetsi bavuga ko n'abantu bandi bamaze kwemezwa hanze y'izo ntara, nubwo mu gihugu hose ari amakuru y'abakekwaho kwandura. Mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo, ibikorwa byo kugihashya birakazwa, ibikoresho byo gupima bigeze mu 2,000 bikwirakwizwa, ibikoresho 2,000 byamaze gutangwa, ibindi 4,000 bikaba bikiri mu nzira. Nanone amatoni arenga 10 y'ibikoresho byo kwa muganga biri kuza mu gihe leta n'abafatanyabikorwa bayo mpuzamahanga bakomeje kongera imbaraga mu kurwanya ikwirakwira ry'iki cyorezo. Babwire kandi ko ingabo z'umutwe wa FCM ku wa kabiri zigaranze ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zisubiza uduce dutandukanye muri teritwari ya Masisi. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo yemeza ko FCM u Rwanda rushinjwa gushyigikira yishubije uduce turenga 10 two muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni uduce turimo Gasenyi, Bukinanyana, Bushiha, Bukumbiriri, Nkongwe, Runigi, Kanunga, Nyakigano, Miruta, Musheberi na Kavuta. Mu cyumweru gishinzwe FCM yambuye na FARDC ifatanyije na FDL na Wazalendo utwinshi muri turiya duce, ndetse rirasatira agace k'Inyenzi ka Rubaya gakungahaye ku birombe by'amabuye y'agaciro. Amakuru atandukanye yemeza ko mu gitondo cyo kuwa kabiri aribwo FCM yishubije turiya duce nyuma y'imirwano ikomeye yayihuje n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Naho polisi yo mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania yatangaje ko yataye muri yombi abaturage bane b'Abashinwa bakekwaho kugira uruhare mu gushimuta bagenzi babo babiri b'abacuruzi b'Abashinwa no kubaka amafaranga y'ingurane angana na $20 z'amadolari y'Amerika kugira ngo babarekure. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko bashimuswe ari uwitwa Wei Chen w'imyaka 34 na Liang Xiao w'imyaka 44. Bivuga ko batezwe n'itsinda ry'abantu 7 ku itariki ya 10 Gicurasi hafi y'inyubako iri mu mujyi wa Dar es Salaam, hanyuma bakagera mu bantu batazwi. Nyuma y'aho bakekwaho icyaha bavuganye n'imiryango yabo basaba amafaranga menshi kugira ngo barekurwe. Polisi yatangije igikorwa cyo kubashakisha maze tariki ya 16 Gicurasi ibasha kubatabara mu gace ka Mbezi Beach mu karere ka Kinondoni. Basanzwe bafite ibikomere ku mibiri yabo bigaragaza ko bari barakora ihohoterwa mu gihe bari barabafasha. Hanyuma kandi abadepite muri Tanzania bagize impaka zikomeye ku mushinga w'itegeko watanzwe muri Sena ya Amerika uteganya gusuzuma no gufatira ibihano Tanzania kubera ibirego byo guhonya uburenganzira bwa muntu no gukandamiza abarwanya ubutegetsi. Nyuma y'amatora y'umwaka ushize, leta ya Tanzania ivuga ko abasenateri babiri batangije umushinga w'itegeko muri Amerika bakwiye gusura iki gihugu bakamenya neza ibibera muri Tanzania aho kuvuga ubusa bari ijuru riterwa inkingi. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo yavuze ko igihugu kizakoresha inzira za diplomasi yo guhangana na Amerika. Yatangaje ko ambasade ya Tanzania Washington yasabwe kuganira n'abayobozi b'Amerika ndetse n'abateguye umushinga, kandi Tanzania yatumye abayobozi gusura igihugu bakirebera ubwabo ibivugwa. Uwo mushinga watanzwe n'abasenateri b'Amerika barimo Jen Shine ndetse na Ted Cruz uteganya ibihano bishobora kuba birimo kubuzwa viza, gufatira imitungo bamwe mu bayobozi ba Tanzania no gusuzuma ubufatanye mu by'umutekano, ubukungu na diplomasi hagati y'ibihugu byombi. Abadepite bamwe bavuze ko Tanzania igomba kurengera ubusugire bwayo ariko kandi ikanakomeza umubano mwiza n'ibihugu by'inshuti. Hari abasabye ko hakoreshwa ibiganiro byimbitse kugira ngo ikibazo kidasenya umubano umaze igihe kirekire hagati ya Tanzania na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'abavuze ko igihugu kidakwiye guceceka ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu kandi ko kigomba kugaragaza ko gishyigikiye ubutabera haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Ikibazo gikomeje kuzamura impaka zikomeye ku isura ya diplomasi ya Tanzania n'imibanire n'ibihugu bikomeye cyane ku isi. Imvururu zakurikiye amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, leta ivuga ko zaguyemo abantu barenga gato 500 ariko barwanya ubutegetsi bakavuga ko babarirwa mu bihumbi kandi bishwe n'ubutegetsi. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe ishyaka riri ku butegetsi muri Kenya UDA ryagabye igitero gikomeye cy'amagambo kuri perezida wahoze ayobora Kenya Uhuru Kenyatta rimushinja kugira uburyo bwo kwanga no kwikoma cyane perezida William Ruto no kugerageza guca intege ubutegetsi bwa Kenya Kwanza. Mu ibaruwa ifunguye yasohoye ku wa kabiri, perezida w'ishyaka UDA Cecily Mbarire hamwe n'umunyamabanga mukuru waryo Hassan Omar Hassan bavuze ko Uhuru Kenyatta atarabasha kwakira no kwemera intsinzi ya William Ruto mu matora rusange yabaye mu myaka ishize kandi ko ari gukorera mu bwihisho agamije kubangamira ubutegetsi buriho. Mu ibaruwa yabo harabo bagira bati twumvise ubutumwa bwawe neza, icyambere gabanya uburakari bukabije, icyari rikomeye kutishimira abandi kudashira ndetse no guhora ufite uburyo bwo kwikoma William Ruto. Aya magambo agaragaza ubushyamirane bwa politiki bukomeje kwiyongera hagati y'abayobozi n'amashyaka akomeye muri Kenya. Ikinyamakuru The Citizen gito cyavuze ko ishyaka UDA ryakomeje gushinja Uhuru Kenyatta ko yasize igihugu gifite ubukungu butifashe neza burimo imyenda myinshi, izamuka ry'ibiciro ku isoko ndetse n'inzego za leta zacitse intege. Iryo shyaka ryavuze kandi ko ubutegetsi bwa William Ruto bwabashije kugarura ituze mu bukungu no gukumira ikibazo cyashobora gutuma igihugu kinanirwa kwishyura imyenda yacyo. Nk'uko UDA bivuga, leta iri imaze gutera intambwe mu rwego rw'ubuhinzi binyuze muri gahunda zo gutanga ifumbire ku giciro cyagabanijwe, kuzamura ibiciro by'ikawa no kongera gukora inganda zitunganya isukari zari zarahagaze. Yanavuze kandi ko serivisi z'ubuzima zaguwe binyuze mu kigo Social Health Authority. Iryo shyaka kandi ryagaragaje ibyo ry'isi ibikorwa byagezeho mu burezi, gahunda y'amazi ahendutse n'iterambere ry'ibikorwa remezo. Ibyo birimo guha akazi abarimu benshi, kubaka inzu z'abaturage no kongera gutangiza imishinga y'imihanda yari yarahagaze. Ku bijyanye n'ibiciro bya lisansi, ishyaka UDA ryahakanye ibinengo kuri leta kubera izamuka rirutse ry'ibiciro. Ryavuze ko ubutegetsi bwa William Ruto buri gushyira mu bikorwa ingamba z'igihe kirekire zigamije umutekano w'ingufu aho gukomeza gutanga nkunganire gusa. Ibaruwa ya UDA yashinje Uhuru Kenyatta ko mu gihe cye atigeze ashyiraho ibisubizo birambye byari gufasha Kenya guhangana n'ihindagurika ry'ibiciro bya lisansi ku rwego mpuzamahanga. Yongeyeho ko ubutegetsi buriho muri gushora
imari mu bucukuzi bwa peteroli imbere mu gihugu, ingufu zisubira ndetse n'ubwikorezi bukoresha amashanyarazi. UDN ashinja umuyobozi w'ishyaka Jubilee Party gukoresha umujinya n'agahinda by'abaturage cyane cyane urubyiruko agamije kurwanya leta. Mu ibaruwa aho bagira bati kuva wava ku butegetsi wiyemeje guca intege leta wasizeho ubwawe, ukorera inyuma y'amarido uteza ubushyamirane bwa politiki, wongera uburakari mu baturage kandi mu ibanga wifuza ko igihugu cyananirwa. Iri tangazo rije nyuma y'uko Uhuru Kenyatta yongeye kunenga leta ku kibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'ubuzima n'ibikomoka kuri peteroli bikunze kuremerera abaturage. Mu nama y'intumwa z'ishyaka Jubilee ibereye muri Kiambu Golf Club kuwa mbere w'iki cyumweru, Uhuru Kenyatta wuriye abayobozi b'igihugu kwirinda politiki ishingiye ku macakubiri, yavuze ko abanyakenya batarakajwe na politiki ahubwo ko bahangayikishijwe n'igitutu cy'ubukungu. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteganya gushyira muri Kenya ikigo kizacyakira abanyamerika banduye icyorezo cya Ebola cyangwa se bakekwaho kucyandura baheruka muri Kongo Kinshasa cyangwa se mu bindi bihugu by'akarere. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko abakora mu nzego z'ubuzima muri Amerika bahawe ubutumwa bubateguza ko bashobora koherezwa muri Kenya bakajya bita ku banyamerika bagaragaza ibimenyetso bya Ebola mu gihe bakiri mu kato. Kugeza ku itariki ya 23 Gicurasi, leta ya Kenya ntiyagatanze igisubizo ku kibuzo cya Amerika cyo gushinga iki kigo i Nairobi. Umuganga Dr. Peter Trafford wakoraga mu ntara y'Ituri muri Kongo Kinshasa niwe munyamerika byemeje ko yanduye Ebola bikimara kumenyekana yakuwe muri Afurika bwangu ajyanwa mu bitaro bya Charité mu Budage. Abahuye na Dr. Trafford nibo bakuwe muri Kongo bajyanwa mu kato mu Budage kugira ngo bitabweho byihariye. Amerika yasobanuye ko impamvu bajyanwe i Burayi ari uko ari hafi hari ibitaro byabafasha. Nyuma yo mu cyumweru gishize Amerika yatangaje ko baturuka muri Kongo Kinshasa, Uganda na Sudani y'Epfo batemerewe kwinjira mu gihe cy'iminsi 21 iri kurushaho gukaza ingamba zo kubira iki cyorezo. Minisiteri y'umutekano imbere muri Amerika yakoze urutonde rw'ibigo by'indege byakira baturutse mu karere ka Afurika hagati kugira ngo basuzumwe Ebola mu gihe bagaragaza ibimenyetso by'iki cyorezo. Ibigo by'indege birimo icya JFK kiri New York, icya Dulles kiri Washington DC, Hartsfield Junction kiri Atlanta muri leta ya Georgia, n'icya George Bush kiri mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas. Kwa kabiri umuyobozi w'agateganyo w'ikigo cya Amerika gishinzwe uburwayi no kumira indwara Dr. Jay Bhattacharya yandikiye abakozi b'iki kigo email ibasaba gutoranya amatsinda y'abantu bazajya basuzuma ubuzima bw'abaturuka mu karere. Mu bakozi bakeneye kuri ibi bibuga by'indege harimo abajyanama mu by'ubuzima ndetse n'inzobere mu gutanga ubutabazi bwihuse bazajya bakurikirana abagenzi barwaye basuzuma umuriro bafite aho bizaba ngombwa bohereze ku bitaro. Minisiteri y'ubuzima muri Kongo Kinshasa yatangaje ko ku itariki ya 20 Gicurasi abantu 906 aribo bikekwa ko bari bamaze kwandura Ebola, bari 121 baketswe ko bishwe n'iki cyorezo. Muri Uganda hamaze kwandura 7 bari mu munyekongo wapfuye. Kwa kabiri umuryango ERC ushinzwe ubutabazi watangaje ko Ebola iri gukwirakwira byihuse kurusha imbaraga ziri gushyirwa mu kuyikumira kandi ko amahanga natifatanya mu kuyikumira izatwara ubuzima bwa benshi cyane. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya ERC muri Kongo Kinshasa Heather Kay yasobanuye ko Ebola itari gusa mu bice byitaruye byo mu ntara y'Ituri ahubwo ko yageze mu bindi bice bituye cyane birimo imijyi. Leta ya Canada yatangaje ko mu gihe cy'iminsi 90 guhera ku itariki ya 20 Gicurasi nta muntu uturuka muri Kongo Kinshasa, Sudani cyangwa se Uganda uzinjira muri iki gihugu bitewe n'icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri ibi bihugu. Ikigo cya Canada gishinzwe ubuzima rusange cyatangaje ko ku banyakanada bafite ibyangombwa byo guturayo n'abandi banyamahanga batari muri ibi bihugu ariko babiherukamo bazajya bakirwa ariko banze kujya mu kato iminsi 21. Kuwa kabiri Minisiteri y'ubuzima ya Bahamas nayo yatangaje ko mu gihe cy'iminsi 30 guhera uwo munsi abaturuka muri Kongo Kinshasa, Uganda na Sudani y'Epfo batemerewe kujya muri icyo gihugu. Ku banyamahanga baraho muri ibi bihugu ariko babiherukamo mu gihe kitarenze iminsi 30, leta ya Bahamas yasobanuye ko bazajya bakorerwa isuzuma ryisumbuyeho kandi ko bazajya bashyirwa mu kato. Mu cyumweru gishize Amerika nayo yakumiriye abaturuka muri Kongo, Uganda na Sudani y'Epfo mu gihe cy'iminsi 21 kugira ngo icyorezo kitagera i Washington. Ishami ry'Loni rishinzwe ubuzima OMS rigaragaza ko hari ibyago byinshi byo icyorezo cyagaragaye bwa mbere muri Kongo Kinshasa kizakwirakwira mu karere ariko ko ibyo kuba cyakwambuka umugabane ari bikeya. Nta murwayi wa Ebola cyangwa se wikeye ko uraboneka muri Canada, Bahamas na Amerika ariko ibihugu bisobanura ko bigomba gukaza ingamba kugira ngo iki cyorezo gikwirakwira kandi cyica vuba byihuse kitabigeramo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye ngundi abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banzi ko ifungwa ry'inkambi ya Nduta muri Tanzania ryateje kwimuka kwinshi kw'impunzi z'Abarundi zerekeza mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Muri Uganda, Kenya n'u Rwanda aravuga ko buri munsi ari impunzi nshya zigera mu nkambi za Nakivale, Kakuma na Mahama. Izi mpunzi zivuga ko urugendo rwazo rwari rukomeye kandi rurimo ibyago byinshi birimo inzara, gufatwa n'inzego z'umutekano ndetse no kwambuka imipaka mu buryo butemewe n'amategeko. Mu gihe bikomeje, imiryango y'ubutabazi n'abafatanyabikorwa mu bikorwa by'ubutabazi irebera ko ibintu bimeze birushaho kugorana kubicunga bitewe n'ubwiyongere bw'abahunga ndetse n'ibibazo by'ubushobozi bwo kubafasha. Ikinyamakuru SOS Media cyo mu Burundi cyavuze ko mu nkambi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda amakuru aturuka ava ko mu gihe kingana n'ukwezi gushize buri cyumweru hageraga Abarundi barirwa mu magana baza mu tsinda mato cyangwa se mwe ku giti cye, aho biganjemo abagore n'abana, mu gihe abagabo ngo usanga ari bake cyane. Umuyobozi muhagariye abaturage muri iyo nkambi yavuze ko iyi mibare y'abinjira idasanzwe kandi asaba ubuyobozi ndetse n'ishami ry'Loni ryita ku mpunzi HCR kugira icyo bakora kuri uwo mubare ukomeje kwiyongeraho binjira bashyashya. Benshi muri bo bakaba bagera aho ngaho badafite ubufasha bwihuse. Mu
mu nkambi ya Kakuma muri Kenya makuru aturuka avuga ko impunzi nshya zandikwa kandi zigahabwa ubufasha bw'ibiribwa, ariko kandi hari impunzi zimwe na zimwe zikivuga ko zafatiwe ku mpaka wa Tanzania zitarabasha gukomeza urugendo. Mu nkambi ya Mahama mu Rwanda umubare w'abinjira bivuga kuri hasi cyane ugereranyije n'ahandi kubera igenzura rikomeye rikorerwa ku mipaka. Umuryango umwe wabajijwe wavuze ko abonye ubuhungiro n'ubufasha byihuse nubwo wagenze urugendo rukomeye cyane kuva mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Ubuhamya bwakusanyijwe bugaragaza urugendo rwasobanuwe nk'inzira y'umusaraba rurimo kunyura inzira zitemewe n'amategeko, gufatwa inshuro nyinshi n'inzego z'umutekano no gusubizwa mu gahato mu Burundi cyangwa se muri Tanzania. Impunzi imwe yavuze ko yatawe muri yombi inshuro 2 na polisi ya Tanzania mbere yo kubasha kugera muri Uganda. Nyuma yo kugera izo nshuro nyinshi yongeye ko rimwe na rimwe kunyura ku mipaka byoroshwaga na za ruswa, nk'uko ubuhamya bwinshi bivuga ibihumbi by'impunzi biravuga ko bikiri mu nzira cyangwa se byaheze muri Tanzania, mu gihe ibindi bivuga ko byabura irengero muri urwo rugendo. Aya makuru agaragaza impungenge zikomeye ku mutekano n'imibereho y'abantu, cyane cyane ko hari abataramenyekana aho baherereye cyangwa se ibibazo bahuye nabyo mu rugendo rwabo. Impunzi zimwe na zimwe zishinja ishami ry'ibintu ryita ku mpunzi ya HCR hamwe n'ubuyobozi bwa Tanzania kuba nyirabayazana ibikorwa byo kurushaho kuzaza ubuzima bwabo. Bavuga ko ari ibyemezo byafashwe hashingiwe ku masezerano y'impande eshatu hagati ya Tanzania, Burundi na HCR ku bijyanye no gutaka ubushake kw'impunzi. Kuva inkambi ya Nduta yafungwa ku itariki 30 Mata uyu mwaka, ibikorwa remezo byabo byashyikirijwe ku mugaragaro ubutegetsi bwa Tanzania. Byongeye kandi inkambi ya Nyarugusu igicumbikiye impunzi z'Abarundi nayo biteganyijwe ko izafungwa mbere y'itariki 31 Nyakanga umwaka nk'uko byatangajwe mu byemezo byafashwe. Ukurikije imibare HCR, hafi impunzi z'Abarundi mu 200 ubu zikwirakwijwe mu bihugu bitandukanye byo mu karere birimo Uganda, Tanzania, u Rwanda, Kongo Kinshasa na Kenya, n'ibihugu bigize umuryango wa SADC birimo Zambia na Malawi.